Yes, Timo Dei, Newsum Sapresimus, seek ye the kingdom of God first, and nothing shall be added unto you. Yan shall rade and the tene cane, Nadia Canada, or say what the Beccayo, Ewo Jumedi will so and Asem Ketwa. No, so about Pao Sima. Edu emiensa ewo Sompa 93.1 yedi atwago ewo Sompa TV no so eno tikachire obi no obi so nkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman Ghana man agya tumu no wo mo aba na wo mo ba mu no so mo ba no vim o mo ba no pabere so asise ma pomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa de pomasi bre ni ade ama kama na me ma wiasema nyina ntiasia se aha ena yenom asundue abua no Sompa Asem Mpe Nipa no dwumadie we so na abatem panisem aha na abatem komode aha na futu semu a etetra brabo ye no Sompa Asem Mpe Nipa so ena abate dwumadie we enya asam keto akora wokoduma samo hwa fidie ema tromo bidie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yeko akoyanim yanim ten ena yeko akde akọ property obuodu pokomu no ono ne Sompa Asem Mpe Nipa o property ko jo ana bisi aka fantam from Bema no digade abakade kumasi jom hey kachika ena asembesi ofidie we so enya asem keto akora yeko akoyanim yanim ten ena yeko na yede akro dwumadie ubate omono asamonka sana the nation sanka ofalumba ubate neka ewo dwumadie we so na producers awatawroma wabo homode ewo production room ho ne ebenya bi ede ase amanfo ne atu nisre ene abasa ne asua de ede afiri mu no kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani nenso ho a ena yebegina kokosachi adu yabo Fletcher wo mo kajakum ewo production room enya asem keto akra na woko master control room so a Azuka wo Ghana ni ne fa ba bi so eye Nigeria ni wasan edodo edeko America kum nti ba bi opesu ofiri no ano edre pa Kevin oyata se Kevin no so asesa ne ho sesa na hosuo no se so Jamaica new se okọ ibu susu se so no hena memfama no se no one ka akire nyina no na ewa busua ba kum a omo no omo aye omo rastafo a omo chinchim computer wo fia ha eno tino Kevin ayiko wageme so yaye abranti aye frɛ no osika abranti sa abranti we na ni nwia keto odi na chi akofo ba ba fia wo so ntia ase mane fama ho eno amebusa no se odandan ma no odandan ma no ti ontia ase eno tina eno so akoya ase foforo kra ma osika o se wontia ase eno amebusa da busa no o se me ntia ase koda keto akofa ma miensa and all the way and se osika hwe na ye wahia osofa ahojim tia abrantia ya fra no King Solomon ono so ebo adwuma na za abrantia opebangu ope buraduan na duru ba bi na sika so a buraduan na ade ni sue so a ebebo because ejinsuo ne wo no ma ne gabins ono mo na chese wo fo atwa na ne odi ada kama se duru ba bi na abotom ya sa aduane bi na so die ne boama ade kyewo na ade to wa kontuo so abrantie Solomon ono so bo adwuma pa King Solomon obo adwuma na se de wosi wano ano ode papa enya zem keto chief technician Nana Yaw omo nyina kagagum ka kire wo bi omo bo echidom kase pa say Sompa Asem Mpe Nipa be fa ne tampa enso edi afra kofro bo fo pa be ma su keto am yipebre na ase Aboagye fosuo ni ntin fosuo menefo ntum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi ewu ya twam yansa ne akosa fosuo Aboagye na mte twam na mde Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so wo kiti kriki si akokọ nwuya yenworo ne paboa de biada the nation saka bibia bokode awrade ayade ame hu han foforo na asanso mehunu da yede me ofa chance ko fosuo tompe ama me kra me oluma betima kwa kwadia mo na home e be se adofo nya so the 13 de kumasi huru sports stadium yes yenkonkoja na yenyam opanini waye bi
ya to bibia kono nchen ya se yeso obi agya legacy pa dia Charles Kojo Fosu yi ne film a enye Debi sentine asan fosu yi ne mayiyo ntini age ya de na otweda na nkoboa de ayi ne enye na enye fe 13 fi so ye yawa benada memre de be na otwe ese unity na afi nyina enkojam no na enye fe Asem besi kroimu o asem de bi besi kroimu pa no se bi be duru o se de futu ma ye mamfo ka sa hodo e be kromu no ko Charles Kojo Fosu ayi ni afi e be wie no ye yi fufuru bebre nti o se tutu o mfo so bo o so kokko no mhwe o mo so ye fi se wo nkwa na wo ade anokwasem ko ayi da ye ya no okay eneno eye ya woda enwom kasa ti no eneno enwom ebeba no ano odin na ano hye awrehosem kakra so ewom enwom kasa adwumadi no omnasa mo bibia bokọ de ya bibia bokọ so ho ye kama pa ya da na kwam agidi ese etifo ne ahwefo nso omo so bibia da omakwam omabo omo ho twen ye na sema na wo kana ye abrante sika ne case na wo kana se ni nwa akofa ma na o se odada ma papa bi ko ware ne yire na oba no na ba no ma na ho fe ne ho akono nti na chese memma gu no so na ya na ja wo tia ne bai wo kasa kire no Joanna mi tufu atie we ba na we ko tie o akura ni tie a ne papa me ne papa to na dako o we na ba ma fufura asan ba no so he ti me kasa kire wa ntie na na ma me so ti o me de me kasa kire na ntie me de yenya de ho ba jimbi o anya me ba no yenya de ho ba jimbi na ba no ma aje se papa no so na kono no so ahwe yenya de ho ba jimbi because tunifu a wonfa nti osika na daroma ni nwia no ewom se oye pani de wokan da ne kwan so nene na mafo no wan wia no kusumu ato atwene baabi nti se wokan na so wonti a ono a twetwetwe ono a ba be wura bon no wonya ne life ma no because osika wan wia wonya ye eno me busa so wonya na sa wo kunu na wusu ne apata ho na wonti a e ka se no nkwa na okunu wonti osika se wanya ya ebedu me bebe bu afọ ndu de wonyai na onye na seven preduasa so oni matopa bu a oni mbu nchen wase anokwase nti oso obekọ nani ma wonde wonko ya na medima samo ebe ye na futu sem no ma menhwe ade bi kakra ya no ma bi koso kuma ne ne nam ne adwuma de hu bibia se oka waye ke ho no me pese bi busa kromu afọ mpanifo se bebe ye jato o ma sabi school fo nkola ne fa no oho na abobo ya afọ yi ye director mo fa ya wona mi hu ade bi enkora o ma pon schools ho no schools ho pa free am corner about e sana ba keti assignment no baptist no yaw ya nhwe da kwenti asempa o mo ma ko school ho no o mo nya very careful na o mo ne nkora ne nkasa because say ya so wa nkasa wa ntu nwofo a wan hwe na mo na kwase bia ku o mo ntu o mo ma ne fo so o mo nam wa atam so mo ntan hwe o machi because abobo ya ne pragea no o no mo kwanda na abobo ya no pragea no kwa da atam so ya na mo break ye na abobo ya no de di ka ba ne friend abobo ya bucket water na abobo ya yaw o so ho mo de sisa normal scraps ni ade enti awu ni break nye enti so mo di fisuro ha mo ko about usane a ya na nyame nko a enkan kola mo na mo nke ya mo mu nyina ya semo afa kro ba ko ogina sa boy ba ko mi so ko cars no se ha de nipa pavement nipa ne fa so afa de ye den na fe de ho no abobo ya ni pavement bi tese wudwene ho a yaw emra bia ni kuma se yaw tese mo je hwie gu ansa na ni aba me se wo de opa hwese asema makan se panifu tie no ma ntu ho anam omo ede na chi se omu ni line so mo je be hwie gu de ene omu ni line so tese dipa wu ansa ya asem na wo ba ko school na wo fia wo beti anse se abobo ya twia fo mo so ku omo ye be se prosifo no mu ja no omu di djuma emmom panifu mrem na omu ni line so na wo ko sire mu a ya wo ko sire mu a me makọ tabalipen traffic chia basic ejina traffic so rider basic ejina etidi na kumase ha abobo ya ne sebe pragia no ti so mo fa bebia nipa pavement na won nipa na fa so sa ne anim se te because nipa ntimi nkofa kwa maka mo no afehwe ebi na eda so no afehwe den na fe de bebia nipa fa
oho ne ya direct abobo ya ne se be pragia so mfa na nipa no mfa yin ko se ya police for na direct and mo na direct a police for na de be mahu ni se at times so mu disu na ayi ne traffic na chesa na omu yi omu firim se mo mefa anko nti ato mu tirim na ayi omu de enti bi de me susu se sampanifu tie ne a se da ekwan na down na pavement no mo mfa no mangugu ho ende nipa ba bi obenya fa de kakra obetima afao sente sa dako me se yaw wo de me wo pahwe dako betwa fankora no so akuo mo na ogina ho na opa achew na waku obi ba ya asemo me de mawie yaw okay I don't know dan waso de waso so onti entino ya na ekoba ne se ya de mani beto na nimu aye regional minister misre no wada se lo si baaye osi bonadwuma zuba mayor yeah mayor nanse me wo se na so karigeti ya no prepare so hiyo je besre so prade a o mana ni hwe sa ase no ya wa no mo de o mani hwe wan we dudu kejeti awadwuma na fe de ye o mo mra baabi aye kan bi na ho so nkura na nam ho okay na ya yawada enwum ekasa na enwum kasa mu no na yeyi yafutusem enso edi efiri onimanyamfo abrante amachi dede wo bonwum bi se dabi ebeyi na sa nwum ye koda bere na mefu se bia elotofo nwum enso futuo wo mpa eno ti no duru babia shiwa wa hu kuna se ebeyi wa wani tua se enkoyie ode tare na wai ofam na pon na bu but still koko wanim edge on move on se abrabono ebeyi eno ti se ya kan dabi a eye future eno ti se ne na anya yi a nyamenya adoma wo kina se yetenkwam dia na ni daso ho ma wabrabo dia e kina so ebeyi se ama no panoa edidimu na amawia na nwumre no nyankopɔ betumi ahye ne ho ne monyam asesa wabrabo todofo emo abamu mu wabrabo mu ate dabi ebeye pa yekoti abrante amachire de nwum no emra sisia okay abrante amachire de enanwum ekasa na ne nwum a o se dabi ebeye eno tibi busaw se wo awrehemu se dabi ebeye wa ho kyeremu anam ya na ususu se ahokyere a wonamui yakopon ya adoma wo kyena ebetumi afiri wo so eno ti ye hye obi nkura ni se ahokyere a wonamu no ohia adokro wo no orofo enka wo so dabia wate orofo adwuma a wonya bie no dabi ebeye wate abawo ayi obi dadwene ama enei so tokata so a wo pagya ne ti a ne so dwirawo eno na me ka kire ne se won kana komanto ne eyebre dabi ebeye emre no nyanso ye adwuma ne yayi wadie wo pefoforo eho akwa atwe amawo ye ka kire wo ne ahye nkuna se sena ya hu modern bo wa ya adwuma ne bi pen sena ya te wudin se adwuma we wubetumi ayo rofo benya bi wate eyebre ebeye wate ahokyere bi a wonamu na wabam wabu a wadwene kyerɛ wo sɛ enye ye enkoye emfama wo no de metumi aka kyerɛ na anwumire sɛ kan wakoma to yam enka wano aduru ensem wo ho ahoma sani daso wo ho sɛ dua ye twa so kora da bi efefeye esra emponchi nwayawe na ye yigu edi ho na ye di ensuo gu so tumi fefe dia orofo kama koma to ye mwate na hyew sapo mu nsuo na senne ena ntumi ansesa wo kyena bi ebeye yi ama dabi ebeye yi wate sanse se dua kyia na emu ye dia na se ntuma ye fi na entete dia
se won ka won sam wo boy de ni da so kese wo ho krupo twedi ampo be yiwa firi futrum na wode wasi mapoma so am wa brabo no so etumi asesa the nations anka nyame shira no nyom kasa djumadi ne ode aba na mafa akonya we so achia goso man hema machia iwura goso man he na akwasi boso mpra onya ne baby ko ne hokani ene menu anom ni nyina nyame shira goso atrankonya nyame chia wo na bedi akonzo so machia busunya panyini konti hine rada me wo fa akwasi nyame na machia menu anom e wo bedi akonyina menu akwasi ademfo aso awrade nshira no Mami anita hotel he djumadi awade nshira ne pa dabi ebeye yie ka sei yaw ne kan yaw na nsa no obi nka no wan fa nhye ne ho nkran ya no wo kan ma obi situation bi a wo mu onim se akwa na ebre o kose edan se boa ebeye yie ya wo hwe hospital mpa na wo da so no we condition na wo mu no se de ohun mete wo hwe wo se de esiu so wo dan woni kakra bi na hwe be o modi kan de aba still aye kan to se dabi ebe ye ko se da korope wo be sole no a eni da so otimi sa wa utimi gitum se munyan na menwu ababi maduru no mabre mapem eni da so ni wo biem ni obe ya wo mamu na yo mamu na fees kura mintimi ntua yade we ya benya me kom every week bia wo ko review ni wan wa utia 1000 Ghana utia 2000 Ghana yen ya mintimi ntua school fees di yade we ya beto me so masa wo ka chem se dabi ebe ya wan hwa me dwene nipa te bia mba dwene ma medjom dwene kon ma me bonifie ne yade ya de din abeda me so no a mabembe bu nanso ye ka che nipa ne se nyame a wotena se yen hwe ha e ma sa aka we be yan okom no se nyame na betima tena se ahye nipa afro betu aka na mamfa so abaso ndi gidi ne show hu nkran se dabi a ebetumi ayeye ya obse de wosi ni obi abre pa ne ewurade de na koduru abrochire na bronya bia wo ba no aka cho ya dabi be o ni madwira ma fa no ho da chi bia o de hwebiko da chi bia ba ko iko 20 years ni o enso still I was da chi bi wo 20 years na chi a wo de twen na fudwene twen ma uturum nyina mfudwene na still ani da so ho a ya na dabi ebeye no gidi ehyimu no na ya ato ape na enso ye gina nnwumi so se entoma ye fia na ntete aka soap pe nyanya soap bi de toso unya wo mo bi de guso na pusam kitwa bi ensankyera ye betima ba na soap no ho na aye dinti na me ka cho se da bi ebe ye obi sam na be ka kitwa bi obepone de ama na ba be si untuma go fi na ma people link wa dwuma kitwa bi mu no sam na na odi abe si untuma go fi na wote bi adane ubekwa akuchiri galamsey side ubepia gudiye kitwa bi so ebeba ba dane hyebre na mane ma akonanim bi ama ntitobo na ntoma ye fia ya na ntete etomde bi awreho ya say busuan ye won maame emam ejama te senka ya wotuwe kwa kutuwa mitiwe na hu say ya wabusuafo yi nyina da guabrochire ye be kwa busuafo yi nyina da eguabrochire me kwaku gatingodie minim si ye de sabi apetimi o mene me yam matogo kura obi ngo ya ne awreho ne se enkura ne nyina aba no momo side na be kwa akoye aduane amom omfie unu awie kura wonti bi ni ohia ndi o prepare se o mbedi di kama no mo ko magya bibi di ama ebi aka nka o se odi bi o sa atwen mo mu di wie na ahwe aduane na wo koto agu mo ko awunya bie mu ni ndi no afa wu be di ni o mo koto agu no na nka we ne nka na ekina watimi no ma de adada ho no nipa wura ho kyerem duru mpempenso se ya ne ye se ma na dida so se dabi ebe ya ya wan kantima wutimi gitum san ase se wo de ohia dondo na obo na ohia ndimi nya wo dabi ara da nanso dabi a ebe ye edua chia ne mu yo ne na wo no amangofo di nya sa na be yo ene na wo pepa nkofo offices nya sa na be yo ene na wo koja beton mangofo nsa na wadidi enya sa na be ye ene na wo board ye wutwa ne anyini wo mu pa wo koton na wa be disro ha no enya sa na be ye dabi ebe bra na esonso no wa gina se de sen wona e me fe keke munyai munyai ahoto ba ndi se de esonso no kwa wa firi na esuo na ehel dabi ebeye emo aba mu ne wona mu mfatu be di kuma se nya na ontimi han dan
hwebe bia woda ne tebia wo komu a wanhwe tibi ye osesa akọ wakura ase ampa wadi mfie nan but Awurade ka se wo mfie num mu no obehye woni munyam aso hwe mfie nan na esu ni nti obekase dada Awurade pese obebo angoaboa etimeko enne nam ka chose fa bag ni si wona echina na ye njira bere no ne fa gise nhia ne hunu se wo baaye no dabi ebeye na tima bamu abrabo so na niema nso de ayeye di ama ebe dane kuma to yam wakodi abrochi a chenkrata ne mai eno nso na be ye wa hoode nti nipa ate ne nchen twia no wotwi wudi wode ma bonto yam kakra wonsa beka na nso adi mu no watuma sende niema ba no wadi akira bewe dabi no ye yo no da wanim memontra ye nwu idi a ye nim ne ye benya wo na ofrize na David nim so wo da sere so ache na sabeta frate wa be di Israel so hina kane sira sum gon compreni da o go nim se dim fi ahin obeba Israel man ni ma bedi hene nanso na wonnim ne ye wona nim ndi o hwecha wa che wo sira so a etomre bi otimi dwa to bi esuma na no obo ne hene etomre bi abufu otimi ba na fe nwan go gye omo ompe biem kura akwakoye nanso se na Awurade de prepare na dabi no wode wo ko a etise enwan ko abesoye no otimi di nkunim de ababa bedi hene enti abrabom ne ye fam ne ye fam na yawo be wa rehemu ma wo emma me makwa akuze yeti hanne ya yeti hanne dabi no ebia yen ya ye behu ye honkore bebre adwuma de ye beduru mpempensuo bi sika be ma ye level bi a ye bedwina ye nsi so se kwa aku ana me ne siwo ye adwuma no kwase ye no be fetika wo he ye duofozo na na kwa wo wura he boza sa ye nkomo ne aseresem e dance bo a one day ye besere aka se ya no mo no be akokura sika sa be kanensa eso opanyini bi nkokura brem no so sika kasiem adanse nye yen aye papa no no ye papa oja ye ho akoyi ni nyini mu o bo adwuma na we na be fa na 1 billion we na be fa enyini mu no aye nim se sam ne papa wo so ko retire no afi na nyamia prepare obi nso a wode ne beda so vivire beda no di abrabo na nhwe ba bia waduru ne cha wache one day pe Awurade ba mu awumpa obeshiwa ni munyam yawo na okay one day Awurade ebeda na ni munyam edi akere obere nyina da obeye fru so no ama osika kese pa dabi ebeye yi amatamfo enso afede omna samoa oh ya ncha ya tifo ni ahefo mamencha akurase doctor Rekon okay na meko hono Rekon heba ya kwa husle nro no sitie nro no the way a osin nro no kama dudu ono de dear friend akurase doctor no tete no o de tete no ma na ya adwuma to ko no se odi kan ma nro ni bi ndum na mfifiri firu to wadro bia na yale bia de ko Dr. Rekon wa na record de e kan drop adia abadru o de bi no ko no ma enye next hwane ho so ba jo mi wura me a o se so bra sa no fra manfo ti Dr. Rekon de obadwuma na yamfa nyame adom kese enso masida so worship center omu di dwuma ya ba hai na omu ma ha no na no ma bi wo ye ho a na enkoyi but ye poni ekufi ni ekuti omo chire ne mpaibo a ya onye easy okay nti ya na ye besretifo sida worship center sida munti na mo ne nye mpaibo kese pa na ejide se bibia ba fine ama wa brabo nyankopon de sofo ya adwuma ne na sofofo ni nyina ya adwuma anokwasem okay mama chachi de sheshe mai ke du gas no bi ya chama is it the method and normal no ye na no den anode pa na mencha busha pani tupak lumba abusha pani chane pa busha pani tupak mchao yaw dabi ebe asama na wode abai enwom kasa me bo ye be fa ne sa ade bia nu a ahwe egu na nyame na ye ade bia nu a ya hyehya ene nyame na ye ba sa anwumi ya onum za Ghana for ma no mu chi sa anwum no dabi bibi no omo a agregefo no pa ben wa ha agregefo no se wo ne kwatra ka ma bo dabi obeka so bo na kutia dabi ebe o twen de o mu ni mre sa wo esa dabi ebe ni aben wa ha ne baaye o pa fa sa anwum no mi enugu nsene na emma no metwisu se dabi ebe no ahra ni pe mbe ye nu 5 emma no nipo mbe ya aben wa ha ebe ye 10
ana 20 ana 200 ana 100 omu nyina betwusu aben wo ha but idru maybe one ma da bi ebe no enye de wo dwenye sa na ye pa kire idru maybe a o se ntuma efia na no nche sa tete ntuma bitimi efi wo di gu nsuo mu a na ni na yedai asa bright kama e nipa brabo ampa yawo nipa bi ho no mu a oba wiase no ahokyira no wakomu saa ewo ne mranti brim but edu time a obe free ne mranti brim adu ne mpani mfie so no na ne koku aso yawo ma bi ho no mu a ene mema bi oba ma menka ne ma de yawo ma bi ho no mu mo ne mema ne tena ye first na ekoyie pa ba edu mrebi ne no ma chia omuni saa twen honhom no ntide bia wo kwa na kire wasa be pa chew ena wo tesa na wadwen ye wontanta ye tufu aka cho se dabi ekwanya wo fa so a wo ba na nuoma mu ye no se nuoma bibi nti na nuoma sesa sa nuoma no betma edai nyakopo betma edai ama sa nuoma asa edai afefe ai se flower but twen na ye de twen no ye ntimi eno ne ye problem dabi ebe ye no yaw ye ntimi o eje mako no omo nya bre etra dabi ebe ye nso ne adane mfaso ama omo ebi ne ya maame no mo kosom ye kokofo those days ene aso abapa ama omo nananom te ne obekofie bi mu no ugina ho na wo hwe wo side na 7 predwesa wo dun se subu nanti me papa ne me nana ana me maame on be ye den te dan ye sisi we me na madafo bi na masafosoro nusa safosoro udu wa oe ebia VIP ni wono na wo hwe cash egu gina wo se wo sinti me cash egu ti papa de ni ana me nana bi de ni ana wo hwe edan a esisi se wo kwa airport run about wo edan ye guo be crow from the chamso a wo sinti sa asase we nyina me papa ne maame o manyi bi papa ne maame no so no anu ya maame no nya twen honhom etwen ene ye mu sese ye nwia ma ye no mo tebro no so wa krom ha sa dabi ebe yi o mutimi kakra bi ene timi survival sa no mutimi gina yaw edu me bi ho no mo a uti amachi dede na nwuma a obo no dabi ene nsem wom wo sinti nkrofo ade pa ba so yi odo ye onye se mi hu ye o no hia ma mi hu makono de a na mai mani ato nchen pacho ti asem ni yo obi ho no mo a sa uku na ne tene woni ma de papa but no man to to ye ya no man to to ye o enti yo ba bi ho no ni kunu te a o ridi hu se mi kunu ade wo nyanka obeye nenso no ma ye dan ento to ye etu otimi ridi hu se ene metra won na me so maboa no na me boa na dabi no mete so aba but etwen no yaw me de masamo ba wieye no ye nhwe saade we ye kan se dabi ebe ye no so nese wotewa na dabi na ye o eno so tie ni ye pa so do nsa so dem fam dabi ebe na ne nam no ma bebre so ebi a wote kumase ha wonwa kitwa bi adwuma oho na bi a omo anu be fira ba wo be ye yie wodo ko ho a wo momo a wo ye pani no wakobo ne fam nti dabi ebe ye no ene sai ampa o papa bi adwuma ampa dabi ebe na wo hye ghetto bi na no ma nkoyie o hwe a wo ne wo yire no ma eno ma nkoyie ebi a yesi akola be so perfection ampa dabi a o de fish be che ne se ba che kwa fa so ye che fish ampa papa ridi hu se wo yire akwa no ne no ma nkoyie ye tra wo tra ne ye tu eno ma flop wan hwe yi a ya ahoche timi ba nipa so mo wan hwe aba no madurawu enti papa na tra se hu se me bai esesem de ne hye baabi ana menwem be fa na kwabrochire sika ne ba no wadi na de aye no ma basa wa anko control na wa anko sika wawe ye busa wa uni reka ya me pese me busa se dabi ebe ye yie no ampa ebe ye ama wana menye sho sa ti de pese ye kan nyina ne se enwom na amachi de to ye no edru mrebi a wankasa so bo ho so everyday no ma bi se ampa dabi ebe ye no e fa frimi ana se anye yi a efrimi oho na se so hwe o enwom no de wabo waje hu sika wie emo famu aba baby ado ko tena na nkaye o me pa cho wutimi nya adaje e trase
atwen dabi ebe no e boy because sabe prejudice say dem nim say se wo bo ho so ne nyankopon opegyawo so mo so na so betra na dabi ebe yie na wote ho na dabi ne ye koba dabi ebe yie na sabe ukru na ebre unko a wode ntoma twa mu dabi ukru beba ntokwa ne etumu ukru beba ne etu ebe fie bia wotimu bia no ukru hi kokon ntokwa me etu e ma wokotu azika foforo na dabi ebe wote saa na wabakokora ene abrowa na mawu saa dabi wonka ho ye besre enwom no mu nsem no doso enti ye mfa bi baabi wo ho no mu ade ketewa bi weba wakwan mu a wu ni say ketewa bati ni mpagyaye no nyankopon ne last no o mane ye kakraka enu ti baabi obedi wo behye bia no se wo tie nwum se dabi ebe ye dia ene wankasa wabra bonzo cheke wo baabi ado ko say ya wankasa wadu fripo do se bonkum nifa kodi de ye no wo dabi ebe ye na wo ka no ene de ye kan emma mu mawo eti ye tufo de a ni ye tufo afa ho se ampa dabi ebe nyankopon de bibia no nyankopon timi nye ne ye bibia nyame betuma ne ye na eno no ene wankasa na okay tie hwe so na yemfa ntufu sa na emoa ye na nyankopon ade bi ase bia nyame na ye ne ye okay ade bi ase bia kropo twedi ampo no ena eye ne ye sanse ono ne bo nipa na ye super pass ni nyina no ono so ena eyo orofo abuburo kosu ade be ye bia ense ye o eno tie na nwumere me ka che osa numsuo efa twen wo pe na ebeye yie ede amawo na ne yie mu no agese wo bo wankasa ho so na bo wankasa ho so na mo anya akwadworo na de adwumaden de a o se dabi enwoma etumi esesa ede mawo eno nti enne ye ka che odede bi se ebeye yie de na ne yie mu ne nkankro ne mpagya no egina wawo so 05513131 05513131 05483131 05483131 hello baby afrefre udin frefre kwajo space yeti o o producer pia o chama nya nya kwa he amo ka le bien kamo le bien kamo le le sina kwa kamo bo dire it's a view right you keep it it's me 70 you na kwa ni meyo e mo de sei right me ka se ya the no, okay, hello. Hello, Majo so Peters of Moonlight. Now, we keep telling us that we like. Ya Joso. Now, I can read your day. Now, we go, and you know, a big wood will be out. And you know, and yet, the idea is that you be near the idea that I hold it. I have some paper. I you also what you want. I know question. Yeah, why not? I can say over and over time in Yamano. It's go to what did go over Bradia, Yamis with two up for us to up one. So, sorry, and I mean, now to Bano, something that I then would say the piece. This, yes, in a good tell at the good plan over, and you get in a middle for white. It's no ever time you go to Panea to get the pan water. That's it. No key. Hello. Hello. Kevin ye. Patron. Yet you. Patron Debbie ebe. Anana uya ana sa wonchila aboa. Debbie ebe na nyankopon e sabra sitafo. Obesi sa sabra. If se nyankopon e sabra sitafo. No obecha mana so. Te kasima kakra bia
nyankopɔn ɛbɛhyɛ ne din mu na mɛdamos na okay Kevin no ɔsɛ ɛkasi maka krabia nyame ɛbɛhyɛ ne ho animuonyam asɛm o ɛno ti dabi ebeye yɛhyɛ o dede bi nkran ene anwumre a ɛkyerɛ sɛ abrabɔ no ɛbɛtumi akɔnkan pa hello dabi ebeye apa ofei yi ofei yi ayere ahwidi alele ahwidi lele ejatiatro aba what was original Nigeria ni contract one maso wokotwi ma minchia sofro kuna minchia me boss pa this war out e wacho ofa dabi ebeye o enenam ka producer contributor eni naso obenyo ba kama e the basket ni anya bla no eni mabubu ni fu na fa hu ye ama no dabi aba mo atiasa beti mi dane ti se de ofa mo for mo sama sibi tufu isoblu ba sibi tufu no obia fa mo nko to ngbe enna na achi a o chebi no ebi ye so ho akofo kan no do ofei yey hello baby afrefre udin o san pe boko ni o mi ka se boko benzo papa yentie o every day be nyum ne dia ma chide de po pa o ne nyum ne dia e butu o mu na esa tem kunan e shem pa ma nipa o sha o sa pa mo de mini mo bia akwatra aburechire enje be ya duo no o ba ni tine ne sasa na o de ba na we ye lucky ne bla fanyi ebo bla di ne bla ni wo ye na di be di ni nsam adi di be di ni nsam no o ba ye dia wa dia o ba ye dia pa wa dia so o kwatra aburechire vie ni wa paka pra ma o ni bla ni adi di be di ni nsam no no na wa hwe na bra ba afem o ba nso o ba ye dia wa dia pa o ba ku achi so no ndi dabi ye ni dia so wale wa ba no bedu Ghana no ba ni Ghana ko ba no bi no no de zika wo ni nsam papa papa zika nya he so ko na beken video ni ni o ba ka bra ma ndo ba ne bra na bra bo ba so aso no so no asi ni bi na ba bia ze zika ko ta no a ndi dabi ye be ye obi an bandu no bo ko no do ewu ya kwa ha no ajen tanan no okay hello baby afrefre udin dabi be ye o dabi be Pani mpacho me chia wan yimre. Majo buru katache baby afrefre wudin. Pacho me kasefri ma so bonte aso. Yentie we. Baby no mo kana no kwe. Na gaka me tinya kan se. Yan tani fu asisi yewo yimfie du enimu. Yan monum pa na se abeda mbi ti se futu sembe de ewu mu. Yan monche ya mo fra no mo nso mfamu aba. Nenen kula ya bano. Febi asuna ba yepo ye mfamu ade papa na na hwe. Nti de be na moka. Aka amana toma puma so. Nti e benifo wono na ense futu ama ya mo fra na da ma se. No okay, hello. Baby afrefre last caller udin. Wahiri on the chrono. Hello. Baby afrefre udin mame. What a man can? Pacho me fresi asusu. No ke yenti o. Hello. What a man can? Producer hwe baby ni ho ayenko yentinsim. No tino hello. Hello. Baby afrefre udin papa. Bojoni. Yeah. Design. They shampoo your macho. Okay. Now David be in the film. Obra na benya. Na me tell you say ababon dey mo bi. Keda matric. Dem dey sa program na ba. Keda matric. No okay. Aha ne ade ofra no nyina ebesi odofo yen kan kire obi ne yen hye ni kuran say. Dabi no de ebeye yie o. Ebeye yie gina wo so.
anye yesu so a igina wawo so mentena ho fansa nsuma no fansa nhyew damiri fam na sa wo die adwuma den dia awso nyankopɔ tonu nhire nsuo ni ne nsupa edigu so sanse se kuafo di dobae ne hyefom na se krupo twedi abtoni nsuo amfa nguso a se ya buru abede na afama na aduane kora so aba ho eno ti se wo pese ohun se be yi ama wo brabom di a orofo mennyini hafo na wa ya kwadworo yire ho ya adwuma na nyankopɔ nhira wo na dabi ebe yi ede amon mi otetetu ba fo na mebo mentaba mu menam soro me sai enam fom ye ko computer so dwedie emrasisia me pese me di hini awo me fie nti aya na me ma me siesie me fie di se metals me wc na me shower set no me pen ni popom ani di ebe chedi ama me enunti ena metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be you ready for frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so be do ho washroom floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be awo pe no we be nya bi e ho na BWC na ho do so there the water closet who do be we be nya bi ho kitchen sinks and the taps I would open your washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa only koto ofie na no a confront mu ko wi anso no frank enterprise now be nabi say we so frank enterprise our techno market magazine road and celebrate Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na frank enterprise ho na no dey asem da kura ne say so our bulu is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni mama wo bosu bi etu akoton a ento wani nko baby se do we make frank enterprise ni e be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is see na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can frank enterprise tas papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 Nitimu biem 0598559802 Ediye wasu yeta 1 media Anasa Blessed Foster Bronya Bosome ni beboja trada na dia mode tomo yenu yedi ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mu amu nim sompa achede 2025 yabo Only we define everywhere for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day. Yama shafoni atiefo nyina akwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so de woba no anya atenase ye ya na medwiro ma Ghana honi nipa womu ya na mewura ho chese da bi ade be chi ade be sabia asem foforo ebe oman koto foforo ebe nsuo yi mu o ayasem kese pa papa memo akwa aba yeja epom te sen already adum passion on so kama udin de say
Pacho medindi akwasi sapon. Akwasi sapon. Pacho. Akwasi sapon free hin e bae. Pacho me free kuma say Bushen. Pacho. Papa wakosem ne say ade beda Oforisuo Aboagye na pamfo say yen ene ebetumi aboa wo. Pacho makosem ne say since 2022. Ena brave a friend Atadika radio of Sydney. Also what a Boaka new site. What and I was say Minim Honti Sara and Pacho Mecan. Okay. And into your budget 300 million. A crime band the fast will be a 100 peso church room, Nebia Sonati for baby as a quack pet Cabiato. Oh, concan, me Pacho. So, Kotoka, me Pacho. Namako and type Nana Mapen Maybe. Into no Toyinka drive a big Jimmy, no, ma say, or be into. Obe friend na e won kan nti me meja no ba nti me wana me phone bele ena me ni nipa koloni didi nkomo na so obi ampa na ode send me ena me ma me mechanic efili akohwe wona na koye ana ono kwa na koye ono kwa na me ma na kohia wo mechanic e friend say e friend opon akwese pon oye adwuma wo me pacha mechanic nti ono bae na o confirm say you okay no also me ye payment for next can so kra enche dan engada nti na me say on mam time kakra nti no scan eye ready no na me friend no say o pesca no saada na me say me smoke ma kwa na so pesca no saada no ni pakro na kan ye ne dia me ba so nti no me madam for bako e wo lubo me ne drive we lubo nti me friend so o wakra na no se an wakra ana me say ne makohwe ka bi mama mfitani akohwe a confirm say bibia you okay nti no me so na me be payment nti pese ono angasa nko check car non on drive car no wi a ono so yen den on track car no computer me payment na wi obedi car no beba nti o yen sa pepe nti no me ye payment na ka 100 million ana me slow mo say miniska nti no nyame adoma me start adwuma 1 month time metua ana o mo say ene o mo ni problem o mo ni mbe ye adwuma oni mbe ye adwuma nti no o ma madam for no de car be hia mo sata no so mafoka me nam kwan so nti me ko hia no o kana hyi ana me je car no ye de me de bae no me ye seat ye bibia wie ye na me de start adwuma no ana me tua o mo balance no the man before angasa me de car investor to adwuma no papers no na o asende amanu nua na owo kumasi na efre na tedika no o ka kire me say ono onya homba nti nua no kora ne koyi sa car no free port nti bibia ni a enye problem nti ye kolance car no me no ono angasa ba me fie e oboshian ho me papa kora hu no bibia me busu afoni na echire no ana ye call lance office ana ye call lance say can call atadika ni dim nti no ye ball letter eto so say mitua sa 100 million wi a na o de papers na ma mitua nyame ado mitua wi mi dim huni mitua wi after that no no so de paper na ba akra mpo na mini ho na me melodu kokwan so na o de beja me papa nti later na me ka say type no ye no ankasa kra na me paint no ya me pe fufuru na o se o adeka na open no omsa asesa no eno de o man asesa no eno de me no o kan no ana omde bae but na me san pe different one na ka o to ba kwa sa aka ho dabi me pese me ton we me nti me ka shiro me say me ton we na o ma blame fufuru okay ana o say enye problem nti me ton ye no ana scan so na majibosia nti no me ton ye na me scan bi koto ho ana me te 300 million ana me to o say omo ebe abagie no sa aka no ba o mo se me ana me kwakoye duty bibia na mayi ewia na atnase na kana bebe chile no na matua na msuyo nti no edikan atedika no bagie 150 million e wo fie na de aka no me send the man and I say ne bla no de beba and I'm no problem nti since 2022 na me person ka me lance in 2023 ebe di November ebe ulemu o December na ebe gi scan atedika no bagie scan
next na sa since 2022 atedika no me hunu no ebesine Teso osika say na akodi wo mo se esika akodi wo mo ho eye sika dada 3 million and almost I ema me tua $150 sa time no mo say double loading fee bi and no me tua $9 aye $150 wo de Ghana 300 ma o mo chiri no me pa sha no mo say agye dollars me pa sha ye nyina dollars na so me basisi e na ya Asem o man we mu orofo ye ko 21st clinic wate sanse woni sciatica expert no 21st clinic abibidro so na odi tu sciatica yade yase na me pese o manfo bi ti ase se sa yade sciatica ne ntim yade ya atwu jim na eso sisi afa asremu na kokom na kusu na ase sede untim besi atwe wono ano den pa na enso so nyame dum so 21st clinic ba ye no no yare sciatica nyina da omo nyina ato wo mu a omo ko omo nyuma so yare bibire biada ye fa go da 21st clinic wate 15 branches yo e no wo Ghana memu a odi tu yade ase enkaka ne sciatica no kuma se hwa overseas adabraka wana Sompa TV Sompa FM na wa abroza kromu Kaze quarters called junction obuase saa na behu won kran sunwane nkranza ene tachiman ye the sciatica experts 21st clinic and a medium ho dance no orofo sciatica no omunkuto ene betuatu ase no de have the mount 0540311311 0540311311 wodofo wo manfo dodo no na se he na Sompa chade no monya na dodo no a ne yesi Sompa chade ye bohu dawro pa na orofo se Sompa chade ye bohu dawro dia na eye Sompa TV Sompa FM ene tarawan nyinada ena Sompa chade no yeje ne de ama emakunafo ene nkoda nyanka orofo emakunafo ye mo ntoma mfa nkata o madagya so wate saa na nkoda nyanka ne pempabo ntade bi mfa ma won na ade ye aduane so ehu behia se obakunani obedidie akoda nyanka enso ebetimi ama ne sa akona no orofo eyemo anwate tomatoes yo ene ade bi ye aduane ye die bia no ebetumi asi wache se de mre ne so a ye kode komasafo ya eyemfa ye nsanko kano na asai debi eno tini Sompa chede ena ye kanfo na ye de amam wodofo wona wode won ho ehye Sompa chede mu no awie won yie na asi won yie enso omo a omunya wo nyina da ewo edi adanse a enya asem keto akra wodofo eye Sompa chede o se sika fom pa de momo number no 0598 559802 0598 559802 eye Sompa chede edi beba tarawan media anase blessed first out of all yenyi bi ne mfamwa Liberty Conference no ased robi mo Liberiborium Latin kasa na beka kira eye freedom orofo anti Liberty Conference no na fa ahodie ene ogie emra babra bomwaten emponkyere bia dawo so bia no Liberty Conference empaibo ene betumi agewo orofo na bosumi wendie de ye koda nyame ase o Liberty Conference ye ko ne akoda nyame ase safi mu ni nyina no basa ya dom de waye de amayen amaye abrabo anye basa ama abawu ama yeso ama yadwuma ansaye ama ya wade ansaye no na ye koda krupo twedi apon na se no yade bi etowo so a enam Liberty Conference ne paibo man ne dubu ache ebode ma wo ho towo no enumu na ye koda na se no datie na se ne mu ne se envelope mienu ade biada ankoye amfa ma wabrabo no emfiempinu ene aduenu enum no worofo no na twero na ye mompa ye mfa nguso fise afefufro ye behiem ye ma afa hokyire emfa nkonkogudum na envelope ba ko na aka no soso no eye sika fam fakakra sem na ebeda nyame ase wate efrise kropo twedi ampon osefata aseda a aseda no oni hu agorokra worofo eye 20th December yawo eno ena ye kwa koda nyankopon ase ewo Jubilee Park ye empepi no Liberty Conference ho ene ye no orofo anopa no sia pepe sharp na ye koda nyame ase na bibia enkoso kama anyotofo baba dwumadi ase anka to SK Frimpong
Kwaku Jesi ene minister Kwame Jedu omo ene de nyomto ebaji krupo twedi ampon dada eno ti yakori akoda nyamiase o a Liberty Conference 20th December orofo enyihu vrim Apostle Dr. Amegashi Simenkancho say ono ene kandifo a oda Amegashi Herbal and Spiritual Center no orofo Apostle Dr. Amegashi si enyumere ma wonte ase say ama mene wan say yade dia na nipa benya ho na firi yade dia orofo obetwa yadem ama odofo amanfo no de omo sere wo de on say tena so no omo nyina anim begu ase no omo nyina ani ewu poto orofo haban dronko awo Apostle Dr. Amegashi enya asem keto akra wo se sunsum wo be yade hawo na honamani wate haban no no de account na yaresa ayi nyankopon dia na ho na ase no so Apostle Dr. Amegashi ono so age orofo yade pai na hawo adwene na Apostle Dr. Amegashi ofoso kan yade bia jiro bia na so no so ofu so hododo na onim se enwuma nkoyi wo widie mu a Apostle Dr. Amegashi era make camfo nam dia ma makru woni old police station no ene bon pe odofo yenko Apostle Dr. Amegashi aso ye na yenko sa yade bibidro so ena oditu yade ase odofo ye fatete atempon no so tete atempon no enka ne nananom suhina no mo no didono na ene kapo da so setieni ukosku anu obobobi ni watwitwa bi bo se fifire no efriu be ye tembe nwanwa se obetumi ayare eno na rureko heba mr se David ye nananom didono akurase aduro no eno ena yesan ede aba eno turureko heba mr wo de aduro na bodwa so ayesa amanfo yade orofo ekoko na edunwa hawa adwene saa na osisi no se de AC eyo yanom wa pɛ ho asem eni ebiduru ba bibo se achia eye pressure na low ana high reko heba mr ene de esa yade na bema won ka jankase no eye reko heba mr immune booster drop ene reko heba mr orofo yenkopa binto na emwa na ebeboa yen na amana sie ye ni atwen ho ede afri yade a mebobo ye enso ho Freddy Mens wo kewo sa ena Time FM wo boase Free FM wo tachiman boga one of God pharmacy ene promise ba enso owadum sa mia we ena akwa ubetumi enya reko heba mr ni bia to na so ode adi ujuma 0248 6722271 0248 6722271 reko heba mr ena me kanfo na me de amount kama pa orofo yenko no VG Studios wate na Novigi Studios na mama hu se ye wo camera bia esoso na camera bi ba ko bi de eyeketwa na se de besi atwenwa ba anwum animo no eno na nana manfo efre no zooming se besi atwenwa ba no ano ode pa wo akira ebetwenwa ba pa Novigi Studios na mama hu se camera ni bi Novigi Studios se so open kai dum aye photo anase video na dia to na dabidabi no wo dia kai o mami wuo o papa wuo bi anase party anase adore bi a wo ye ya Novigi Studios o ono de betumi aye ede amam orofo Novigi Studios se men kan che say Ghanaian film kura na wutwa bra no betwa mani aye fe kama pa orofo Novigi se wo pe no dia mala mabase first Kokoro Street ne so epe ena wo yemfra wo mo ahomatrufo we so 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios yekọ ne yemfa yegiasem enko dan wo mo wa bra yetwa mfonyini na nwoma enso aye kama sie yasem o mi ko pe bibia bedi no so me ne me be den na nam o abranti ko pesika no atoka said ode beye tasi anaso onu an ebedem wadi ka to ba ko wo mo waton pefofura ka no ho de be kosoro a che de oton ye no hwede akwa wi no pani panti se usika sen na akodi wo mo me pasho skadada no 3 million ena broni sika dollar ena broni sika $150 se abranti no oji sika se wo yi me pasho kumasi anso me friend na onfa mo friend na onfa e friend na onfa o si ya friend no say e friend Atadika radio Sydney Atadika me pasha oyedi eni oya santini Atadika me pasha mo fa Atadika fo nyine ntome so o friend na onfa me pasha da oji sika no mfie se eni me pasha 2022 akwa se minim nanim Atadika me pasha ayi onu a me pasha onu a ojitum se ya Atadika woni o ka che so ofri kuro be so wan kana o so ote Aboakye site
Abuakwa new site. O ma me headmistress Abuakwa o ma me headmistress. O de mo school bi edin. Mo school bi edin ani atade ka na enya. Se ne ma me asem do pa ye mfe no nto nchen. Atade ka won da so no. Me ba sha. Pempi unya ne di nkomo. Me ba sha me friend be 2 years ni dia me friend oh kwa me de na oji sika ne mfie sei ni esi ko mfie miensa atadika me ba sha ka adwuma na oye ana se mwa bi no de boa wo me ba sha me de na me peka ato na one ose ne bla on sa ka no kra mto so on na ekoyi free habo enti no one ne nua ose ne nua na wo nkran one na ye adwuma enti no enti kai no to no krom ha ana to no nkran ho ba ko na me to no nkran ne me ton okay enti skana obagye foforo na wo senka ode sa aka ne ba na na ama oh na chese kwa bi so no kwanton ka we kura no a na ka na omuni problem bia ba sho da bi na die na kosie ata sika na yira so na kwa mie hu na sa kronfo abeboagye ana so ma bewia wo dem a na ka ye hu kwan be fa so na ye frɛ wo a wo mfa yi so de no okay asem ne basa producers ye hu adwuma ye de ye twumutan ye frɛ wo abefa otwumutan ye frɛ wo abefa enti ye hwɛ na kokosachi frecha onye your minds out wenyini so ka asem yakoda o kokosachi wo brempo na peniti ase o ya atobo ase kokos memo akwaba bozo ejeoso ya na adu nyini ni hunu na manfo wa adwuma obo se adwuma we experience ne de ye na se unya mpanimfo akukudam a omo nimde ewo nyansa obo adwuma we simple onse sompa me ba ha no akukudamfo na me no mo ye adwuma edi kan me ankasa me boss omna samoa toso mienu ofelumba toso miensa wankasa Oforisuo Aboagye sorti ase ti se kukudam we udemu a obede no aflope na da bia ne mpanimfo de bube se si wani susu a na nya pregezi mafie Oforisuo mani susu dada sanity tu how de ne kra me na mkachiro ene post ni mi de boy ba otwesai enya se bia kana sa ko wonse na anom abaya bi ba ha o chirim se okofa ne ba 3 years o de ho asema ba acha ya ni 1 week o pete se me de kaka se sompa producers na ye wo panyimpa bi efent te gramato asem ne kana no wo krom ho nti sa bridge gramato e wo ho nti obia okuta sembia no de ba ha no mu a onto ntwene yon ti mesrew se bia na wo how to say enua be man ne how o de ba ye se bia ye koko sem ensase sem o ma me ewu ajapade soft beat da konfo bi da police ni bia na se edi ni bi de ofa kwan bi so a wonte ho ase a en ha ho ye sisi wa bomoden ne bra eye sompa Asem Mpe Nipa ye number no eye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 sansu bi na betuma press 0509 43 84 0509 43 84 alenga ne ka so wano fom wano entimen fom ai oboa odu bebi ana wano afom entimen fom ai mo ye ntro zi e pese ye hu ni se wa ya mo bi hu se me de because obi hu me a number ni se no TikTok okra ya me ye nyedin kwase kokosachi no me ma se o ye se fro number so mo hu mo fro number se boga ye ofiri Canada one ne yere mama umfri Canada bae omte eye South Africa buokrum omfro me number sa no say electrician on so frame number na bidi da zoom yam na bidi de mpacho say di ni man fan frame ye frame bobo no foforo ma me hwe production line bobo da masa me more o beze mitie me more me so obo foforo beti meti o pa bobo me mo osuro me mo o pe masem so me nyina
Bo ayine de no tell say de no me hwe. De here 0509 bo boy no me ko. Where the production line. Okay. Say when now say be a problem and that TV no so no. Ye ka say ya obetimi afre 0509 0509 for Oboso 49 43 yee Oboso ye besi ye ya to aso na se me ka cho se second one be one be fam enya hwe na ku TV ne so no wo de wo tie abomode ne frɛ nyame atuma tabia be frɛ bia no Oboso no madi se mewum se bia na wo achichiri wo benche ya bebre na mprepi no obi ho no mu a wo ba onum se bia wonye baabi nye dai enna mesrew a producers no ye mienu ne wa chief producer wa ha ye fɛ no Kwatabi Isaac yesrew so free damango na eba wo ba mpanimfo mo ye baabi a se mpo wo problem a wo do asem ne ba na ye ka asem na ye be mo baabi a mo da kama ade chia na wokɔ na afedi o ne ye kɔ yanim nti yesrew number ne 0244 80 14 ya kan de the TV no so make bi aha we ye wa wo de ntia Oboso ye ni ye nua be ma no a woda shi abrante wo ye kromfo atadeka wo de ka so ampa wo ye kromfo atatwe mo papa na abrante we nha no ho so Ofosuo Asem Mpe Nipa se empo bi de fox akwan we so a me da bia me kam sisi ya ha me ni Nyankopɔn ntem no wa ha heaven mi nkobi abrante we se man net to Monday heaven be ya wani abre ho oh nya heaven a ye na enim se Nyankopɔn se wo sum ni ya obɛkobi me wa ha me nkobi heaven me na me ka kyerɛw obi no wako heaven o so ndi obɛka me ho hwe obi no wako heaven na babi Nyankopɔn tena ye gold o oh okay na yo ka se be makotu galam se babi Nyankopɔn te heaven ho dabi etuma nyamo se babi Nyankopɔn gold no mo de galam se no ko me mi nkobi me de mi nkobi nti sa atade kai Ofosuo ye man ne to Monday swama mpanimfo da woro minu se mbeta machi ye be so abrante we nsa ye be ko na nto nyama ho akobɔ abrante we dua we yes na odwe pɛ ye be budu dua because unim say ye friend no what say sompa ye boss sompa ndi na dwe Ofosuo ma fra abrante ma head send audio ade amano abrante ne person be respond eti we de ye nya baabi ye nya nte say ye si baabi a ne maame o head school no nyame adma Monday ye be kɔ ade akoto maame nanim na emu maame na nya sem bia nka nkyerɛ de a ene na ono ankasa ne jejere mu je abrante we ye ifane nko na nanto ho sese no ye se maame no won home okay ye se ye ko brunya brem obi e ko ahomjiem ye be ma mo bra ko bo no okay ai me kwa na me refi mo bro no ye mo bra sem sanete Matias Ofosuo Asem Mpe Nipa de okay Ofosuo mi da ase ye be da ase kokko sechi na abrante bi onuam ye fe no Tony oton nua wo ye hwan dwom ha ye wo se opɛ crew ni nyina asem na ne omo yo car de wan chia wo Osei wo electrician wo wasafo ya na wo ye meka wo nyimiska no de ono de so wa mo ndi kware wa ma adwuma Ofosuo nyo no kamini ho kwa na jonante anya asem kuma oboa me papa nti wo se ba bia wo bia no mede nchia so kuma na boga so mama na yere omo Canada omo se wo ma na mde kakra to mama me nti monta anya ne saba me ajo why obi nchi obi keke o this time obi achi obi so be hwem me boss say me boss I want him to my minister ya fa chi akase nkoma Asem Mpe Nipa WhatsApp group omo bo adwuma pa enya asem ketwa omo bo adwuma pa Asem Mpe Nipa WhatsApp group nana one ye pon momentum ka na yensem kan ye bi enso ewo ho Panama be sentra se na ye bre no de bi wo papa san se abrante a ye frɛ no atadeka no nyame ne no kura nim ni sesika no kura na ade amabroni bi anaso ode akoma agent bi so otoka ne ho aba asem na wo ho akyere wo a nka papa ifrɛ wo fa na ka mu bai ka mu nyina mu aba Asem Mpe Nipa nye ho kwankora e be fa so e be kwa akota ke nipa kro na ka ya jisika no na wedi kosi koden koda eya asem kuruma o the nation sanka afi ako apro apetu Yesu pie ejo nyame anda oroma mama fepa toye afi na wiedru de esi ya na se wona kasama ne itimika bie no na omu ahunu ne ombeye mami am molest ansa na bro nya no bi da obi ya o ya de to nchen ana
Abranti one tra 32 years. We so ha young boy afin with on tra 32 years. Nanso omo po mo ho nya chen ye ne asebeta frate ye sim kwame kojopo hu preso aye nhunu we no. And obi ba ne papa wo mamudu. Papa no plan to moto da. Nanso young guy ne nhye da nya aduma titiri bi obaso use private car. Ndinya ye bibi se no mo ye ni se ya. Ye kan ya wode papa yi ka ye nhuni ubekọ na ka wodam nya akodo na ye we live better life bro nya bedu betu ni ka de petrol mu perfume hwehwam akosi ni ma no me banaba na na wura fi se nka papa yi so wa abusuya sa de ko kire mo so anije ubekọ no watoto ka se dem na nso so papa de o mpa etua because wakeka na nu mahunu se sin bi antuam young boy ne pese obobra che ne papa panyin wa do koku panya wa bra fi na bra bo pese fama no akra ne pese o che papa no etubun se che enche na poster bi eni ntiase bi ubedun branti ne mo nya na ne ho fe pa wi woni ne come up obenya bi agya because ko boutique antade a ne bo odre no woto ntu bi sika be kan nsa na ode mani pa na ne ha no ya business ne connection de obi aye bi wo yenso e bi timi pai e bi nsusu tim de nguase e ba e de ba no find a way to solve it. That's it. Awa ya de na papa pay ma wo kanye ne tu de ono ne kasa e kwa na de nkabosumi bi atete million ya de a nka bituma ya lala nka sa na ode ba ya si ne wotuatua na ntu ya froze o mere ya ne ba bi sa nda biam de na etwedia we de wotwi wani kura se ne obi mfa ade nya wo owo abusua no mo hwe yo muntu nefo na nkwahia nipa wungu ya nim ne obenya o fa o maame so afam plan na o yiri bia on hwe wo hwe yesumpe ya on freze ye azumasi wa yi na mehwe mesraw na entwadia yesa ya mfuru abiem no ono na ebe kan ye ho na ye chew pa no de ba eduru wa na ya na mo fa mo ofia no modwalo bozi mamuna na afedi ya ye bibie ho beba na mamuna siwotum na ye bibie ho na nsusu no sabita flat obi abeka se nso na enteza ndi ya yebesira se otie ye na onye nyansafo abrantie no wontu anamo esefata za abrantie a wo bobra opese esi wuye na wo mpese obefa kwamboni su no ahia amane da meka ho me se so obi mfa yale anya okom duabo nchew obi nsole su otia wabrabo a obeka se wiase ye simple emre edun no obi ahia ndo obeka se bere no wompe but obi mane buo fu ni ade aye ne hunti no sole se wo chi ni no so ana wode ni sunsun ekura na ne honhom ne na bofu obi edi na chi hante wa brabo a wona bonze se wiase ne ehia ne sa no de ne pa edi esre ni die kwan so aka che papa ye oda so se otie ye ne a onya ne yesefata ansa ne atena se mesu biem ye bodda huro kon se ne ye bodda kura se manfoi wa wunima brandie we maami awu abrante we nuaba a wo bra nie nuaba ma wu nua nie no ye ka kire wo se bonamane ye se enne ne ye tiade aye din ada ye beba biem no ubohunu mi nwi ni nyina se akata mani eza me hwe wani mu aye mmobo enya ye se na wan peda ho de mi hu na menya bia ni nyina gu mani na obete no wasum no wan hwe a wo betu yes kana wie na se da so hantew wan hwe no ntu ana mo se de se fata omo brasa de sefata na awrade nhyiram na so na so se obedi achinya ye na koma denden se papa esika wontua ni suni brebre menka so owo mfa menkoya no okay yenko Lawson Beverages na Lawson Beverages is hwe bronya ebe no mema mu bibia nom na mo ani eso age sanse bronya no ya na eyanyigi brim na ye wo no Lawson Beverages say or the Dureman Peters no abedwa so sa and or the ginger liquor no so abedwa so bubobi twetwebi aponto na abedi to na yiyo ni nyina no Dureman Peters and ginger liquor hwe afi ne kɔ na yi fie yes ano eno so bronya da enigye wo mu o enigye wo eno ntino utwetwebi na de apo akokonkwa bi sa abre no ye wrewre nkwa no na Dureman Peters ne wrewre nkwa abekopa betumi atebia di pa odofo enkonom sabia ma ne nkotawo yem emma brunya no aduane ya de bema bia no utwa baako utwa mienu na waye chew na ase kwa debi transa betwa mu adidi afiwem a ekɔ na wie ye brunya na watumi aye kese kama pa jinjale call no so eya akakaduro orofo akakaduro gu ye mu atumi na waye nwinu akakaduro eya duro pa ye twetwa bi ye bobobi na se wo hose na pese one Lawson Beverages edi dwuma orofo ekwan eda fom kona ne panifo enkotrase ne yema obi enton temfa so eno ompewi na apede na omo paabo
ene club no club no mokwa na mwakwa kutobi 1 tot 2 tot 3 tot nyina no na sika enso eba brubru na eba o pub ho na nyoma akonkan pa wodofo se wo pensani bi na waton atenfaso a ba bi aton sa tun sa biada ubenya bi na waton na ne duduro mpa de yenko Fredriman Lawson Beverages said ye be ebenya bi enso aton 0242133577 0242133577 or se Dureman Bitters ginger liquor or se twabi ne gina wo na so pa orofo aso bitters abuko aso bitters you ko orofo aso bitters amanfo asom eno tini said you say aso bitters say aso twan esan say aso bitters no tan no hini eni nnua bia said ye bobodin kire watwem nsuo na wode akoho no aso mu no na edi dwuma no ano ode pa aso bitters eno tini da bia meka jo say aso bitters no nsande na so akwakoye say aduro orofo say aso bitters no duro sa so bitters no duro sa so bitters no duro ampapa sanse no tan no hini ni nkohini a womodi aye aso bitters no ano odem pam apontonya badi tonya yiyo ni nyina no aso bitters na make am for na me ma bronya brei aso bitters na ye twitwa bi ye bobobi na nyoma akonkanka afranchu bonkru ho na aso bitters no waso ye kese no enso ewo na wo pene dodo pa de a ye frɛ wa homa wi so na aso bitters ekotobi ebeboye ewo bronya brimpa 0204213185 0204213185 aso bitters was aso bitters was aso twan odofo omanfo bobo club bi ani bi amanfo twitwa club bi ani bi aponto ne abadito na yiyo no nyina club bi sanse ensa na club bi Ghana fo agya tumpa club bi odofo club bi no no na samuni momoton na ne na akogum din empedede club bi empedede club bi empedede onomu a utumi se ma tibidi club bi no ankasa no ba bi na fofo abadem ti se bronya bre yedi nkomo no club bi ayiyo no club bi abadintuo no club bi orofo sa club bi ye ka ho asem no onoma otinyo yewu no hangover eno nti yakobu bobi yedwetwa bi club bi ye last size ne wadantemo no ene ye wo kan one so ewo ho orofo enu ntuku a na wa kire de opeye beyi edi amaw unimfie du nwotwefo asem enkoso saa ena ba pemfo untumi enko na nkonum bi bia enua ene club omna samoa yo mamencha me mame mambi ote Ophelia Junction mame baby obi amechia o na dolape a onso ni ukun toni nana kokko fehene baby obi nana bom ahyekia o yaw ya semo ya mame yancha vera shito okay wo chan holiday ebenya nanko obi a vera shito si ofie to obi ankope binto mfama na kwasem na wanso to bi sifi na kwasem nye da bia na oba betima ya aduane to wa wono amu kakra na wonya odokwa na wo gari bia na de bia guso titi ba bibia okọ a ya tron vera enye vera nto enye vera mento dabi mento yaw abranta mo se friends atadeka na edin we utie edin we atadeka na odo sika komanda se so ya ahweye tie din no ye nto din kwa wo ye mfa di bi nso nto obi kwa atadeka e se wo hwe manye nko na ye de wode woka e dwumadi a wodie te na de sa aka na to so se wo pa wo mra meyi na no se ka no atadeka no nye sa nete because de wo ye emi ehu se sa ne din no sa nete na yaw ye besre de bia tran fidie so aye tufo katacho be ma sika ekwa a wuni akire no ya na ho asem so wo dane sika dia ma wo bi seje ko wuni akire ho asem so ene wa wunu akura ne free efun ba akom kura ana wo papa na wo maame woni ne delay sika sem be very careful wa hwe obagi sika dia ma wunu aketo bi wo ko kan be ka cho se we di fi asem
it is sika wodi ma obi no unse first ayi ni koy otoka ne bro na wo se isua meboa e na oton anya sa to ton ne no na wo ye se opedie peja e chen we meboa it wo gini di na dane sika ne de ma no okofa ba onye ni pacho se sa yo nanka wonye bone de ka wonye bone because ba ko no madam fubi ne bread free America buy wo se onko bi no be business ena ya obeji railways store na no musi no gi mienu no mo kambom ye ne kakraka no so pese wo dele emo iti wone Nigeria phobia na abrofo bi ena start ye odi sika nyina odi fra brocha America buy be shame yaw first one buy otoin ena second one e buy sata ne sika ni nyini te du third one na sika ni mai kese no besi ne se ne beba minim amabim ene me brother no ana madam for ne bra no ni fie kro sie kra no waton me na meka o mabone fom se to nti de bia maka sa se mo sie tefidie so a ye sremu pie futusam no dum bia mo amute no wen kan fa no fa bi ampa nipa no do agini di nemum sika wo de manipa na ko na wuni akire no eye better se nkran yo setema wo ka ni si ho ye nyina ye nko transportation ye de ko in and out no se wo boka ba 15 million na 20 million kwa na wonsa kan wa de a yaw se wo to baby eno ye better than say usika nti se ba ko hyem na sabe su ko no ma wei wo hwe boy animu a oye young boy enwi na aba nanim oye sa short ase enti wa hwe ye ne ye frew senya adwombone a ka sabe obaka bibi papa kire producers but what is a haya no wakate no adene su ko no getting to say 2 years ana meboa say 3 years ni that just any da hobone sika no atena so se sika brand ye nim bebia sika na fa ka ma sika nzo wai to twan ma sika ni nyini ye no ene wo hu ye hwe but your friend nyame ncha de se on tu kwan o haya but na ye ka simbi ye se ponko aboda mani wura moda at least ne mame say yam pasa ne mame ne headmistress na ye mo school bi adin ba onu nso tia e bedru mebe sankoba ne sa de a ye bebodin ana mame no se wotie se ne bani mesram ye di obi atema enko obi akoka kire no ba de waye ni nti mo amore TV no te ka kire fo mo ayen na mo mame na mane se wo ba na de na to TV so no na mame ne ma ya sonte e wo kwan bi so we nye duabo asem bi ani eye simple ye ne kasa nyansa kasa except so ba be gina ka kire se abranti woni no ana onfa ne sika bia ma na no de na afi ne ye den ye ko hwe ya de nemu wotimi ponti sampa abranti de sika ma me dia onfa ne sika ma ana ne ka onfa ma no tie de bia meka nya ma me na akofa de nenso sa homa wo sane a ye di fra no because abranti e ye hu no me meti asese se makodin se moni bia na ye hu mi a I think se me nwa mo ana se ma me mo ana mabusuafo e na ombeko o ne be hwe free eti e be serew pani suso kam no ntuaka ti ma me ne ya ye mo ni din de na emom onim because seven bre me meti me ba Kevin e na to TV so a obi ba be ka chem se oba Kevin o da TV so e pa cho teni o obi ba ka eti so obi ba ka se me di hu dwuma eti se ma me no se impo se onhwe sompa kra na minim se he de obi be hwe sompa abona ma nipa somasi minim because na me tie producers no amafo obi frefre se omunim boy no eti e be sere wan atadeka wadaro ma honso be bia wo bia no pie ne drum be bia ya na mo ha adwen dodo mo de aprapre ne sebe chese no ma bi wo be hwe no metima kan se oba na fe na wo discover oba bi ana wo discover ka bi eti ono no abrante sika yi wono afa de koyi ayesam ana asesebe sika no se se wahye no ede na ko ba se eye dan ya kai sika ba so no profit da so because bia no ye adwuma onya profit so eti oba abrante sika yi ye nua ye ote ani sika yi utwu mu tata de kana wo profit so edi enti na wudi profit sa di ni sika ya ne kan so ama but ye besre wo mo mutie ne durumre bia ye tumufo nso wa ba na ye per story aka de nenso ye de ba advice so si ye ba ne ye kra ye nya story anka ye wo no ma bebre betime den a discuss no ha aye timi mametra enso le nkokwa ye wo nsem bebre ho but ne ye tufu se obi a wutie ye bia no sika wo soma ma na kwa wuni akire no be very careful because na nipa nye
abrante wan hu ni sa ti na meka se kwan bi so no adwen na ma me to ya me bro no so ene ye yire meji me phone obi bebu sa say me na mfo sere me sa na chef pa killer pa wo bro no so na me hwe sika ye biesi me so sa tam na dum so no esumu ene ye biesi kan si me so wo so ye gaga ye biesi kan si so a na do no ma twe ena me dan de ma wo mo nti drum me bi ho no mo a sa na wiase ne te abrante ye mfa blame bia blame no but drum me bi a ogidi because first one by ena no mo kasae se owe ehwa nti opedie peja iti ene ye nton ena ono so atane sa aka kire ne se ono kwa ne koyi sa aka no efiri habo iti onyane mu gidie hwo iti ene sa asem wo ye ka me se wo yire ane ne dampa so kura no gidie asem kwa be very careful o ka gidie asem kire no but ma wadwen no chem yenu na fa ba ku bi tete na de fa ba ku ma ne se a me judi na de ba ku bi atete na o study ade sa na ne wiase ne ye tena no etu obi wa no wasesa ne sika bebre no de ama obi jiko fa no ma breme jiko ese breme sa no ma na ehu edu ma bia won kasa traka ne so ko because sika pede yenwe shanka wo traka anka ne bisu ewo enne me pesa me ano mi ja me bibia na me no ko ampase wo kasa bi se mi hu yanka ne aduro ba de du mre bia ya wafutu se ma hu me hu yanka aduro eti ya besre ade wo ya ato yi ya kabia ba radio mu enche so a check akra from Fox FM ye kwa Kumasi FM gayi ade hye no chese ba bi bebre ani abedu Sompa ya ba do the same thing ya besre ya tiefu a ya mutie ye no ya de mo ba ha no ma enye me ho anwan ene chene family mama sam ne ye kan ha ya de betufu am wo hu se ade na wo ye no utu anamo am na bi de wanim ntu betima bo amna na ye dai atra mo kira nkwa ngonya problem ntu we de na aba minim se sika we ho atade kai e ka na ho no ye benya ata emfaso atade ka ne ye twam a won fa sika ne ye beje otwini muta ye beje eti ne maame no ye besre maame we ye headmistress wadaruma ye mo wudi nenso edumre bi ne ye twetwetwe na ma sebin producer akoko abodam ana ponko abani wura mo odam ye nmise maame di ne huni obi o headmistress ya mpase ne ba ne atade kade a ene ye so de suma ye beko ho de ne mum ye di obi atema ne ye ka sem bi wo no ma ye won krofo bu atie sompa no mu di watem no omba akoka nti we nso ye bese wo ye sa ne se wo mu nkoka atade ka enkoka ncha atade ka maame headmistress se oba ne siesie no wa ye obi ana maame nim ye mblemu no na emom wontie na won frɛ ne ba ne sɛ enne wo bi sika brante wo nya mfa nkyɛ ekwan bi so ye ne ka ne ha na sɛ bin producer won ka na kuma ne ye ka kyerɛ sɛ wonya ya na sika ne kuta ye de ma no yesu ani sɛ sika no enti de ba ya ne sɛ ne ye bɛboa no ma na pɛ ne sika ɛwɔ kwan bi so kokoko sɛ kyɛ di ka me ate ase so no heaven won ko bi ɛna ofo so sɛ heaven obi ankɔ na me ya sɛ ye ne papa sida worship center ya o be preach yen na mutimi gina aka se obi anko heaven eye me ya because papa no atete yen na kokosachi so ye bo position bi wa so no e de ama se na ugina se seven producer o de heaven nko bia na pese o kire sei iti on nanim de o ye nti o so nko bi iti say nipa we kan sa asem so nko heaven na se on ne de la be very careful iti ye be se nipa o de kokosachi onye yize otu wasan nam fom iti ye be sre se atade ka mabo di imprensa baby a wo hye bia na ye frɛ wo a wamfa no me ka kyerɛ wo fa brante ni sika kyesa wo be ka kyerɛ sa brante wo ni no eno de wo ka so ni na eno wo ya adwen na mo hwehwu sa brante sika wo ho de a yaw better so fa ma brante sika mre no ofa sika mre no okay enti sa na say no baby a suku wo ani baby ama me wo bia no oho ne ba kopɛ asɛm no wa ye ntimi nko bia wo fa asɛm ko hye wo bia because atade ka coin no nya sika gold a kefio na eko so the ka bade a ese se ho na eko we no mawie okay abranti atade ka no ni da ho ena wayo sanse se ke frɛ no ena ka one respond kra na ne phone kra kenkwa ke ya asɛm foforo na producers frɛ no na wo bo ni din na ye bo Sompa no ena wo kate phone no yan kan kyerɛ atade ka na busuafo ne ba ne maame no sanse sisi ya no ne ba bia ne maame kyerɛ de wom sɛ ne maame no
ne din aba asɛm no na mmom ne ba na ama ne din ɛdɛn abam na sika a yɛ ka ho asɛm se yɛ de kɔtɔ kaa no de enye maame na asɛm ɛyɛ ne ba no na akɔtwe ɛde abrɛ no sabia ku sabia nya ado so wo akɔda abɔne ɔbaatan wo te wo ba bi nka se ebo tum ɛno nti ɛna ama yɛ maame din abam no ɛno nti yata de ka busuafo no sɛ ne maame sɛ ne nua ba ne nua bɛma ɛdan ya na nadamfo bonso da Sompa TV no so ebia na abrantie ibua eti brane beyi wano na media sese no manya mobro bi amne mo ye adwuma nti no me asem we no enhye dam fa me ho na ye de bono no so o made a ye be makuma se manyina hu se mobro na kotata akwa we ho enya taa ne ho pe sam so ote abu akwa taa ne ho pe na che se ye sika no e wo ne ho e tie omo taa ho che so na wa mi so mfasika ne ma no master te bro era timo ka kira branche so onka na kuma nto no yem waba fie we ye Sompa Asem Mpe Nipa no anya asem ketwa wa yesra branche no a onka na kuma nto no yem sanse yemma obi ensisi no eno de no doubt 0551931931 0551931931 0548 931 yeko bia na obi nim sa atade ka ba bi o hye na yeko nko pe isi kanye hello Peters of Moonlight TNT akwari no dia nya bra keta na no dia no kana ko manje na mpo no dia ba gita akwara ko ti sedi no eni e pe na ata bia ne ka enye tabia de de ya ni ti so wo to ne e to no ni ti ka de bia kwa de ni pe ko ta ko manje ta no okay hello hello mami tio Tani ba papa ko ni o ya fra o say papa ko ye tio papa papa ko aki samofia ito mi no na to ma mi nya sam papa anka omo no kiteno no dampa ma kam papa avinja no ma mi sam pa mi pa ko da mo nam pam kama panye no okay hello Ave yey yey epio over contract wa Nigeria masama sumo okay Mamense papa odmora Anthony for Masha one bishop Rimba and leadership position so aketwa wate over the question say and then the make say mo dey from na the position kan afa ba na me no ya adwamu dey free ni say oso maame e bi school bi o baby ti fi gwada ko mbeko we so about time so him as animal winti because and over now make can be say Nigeria mo so be invitation ka say wanya yi a say hakra Nigeria wagadu gukura me sha bo hoka eyi nipa say ko hedi eku nipa na sanma be yi ti be say ni ablante no say bia no di nchi di moku ya mo di gbedo obi ya no yi say kwatun gwada no oni abuso na ka bo no abeyi na no di nipa pe isika di ama no e da sipi no okay ya asemo ya sempa hello yeah good evening majo su eburu katachi ba bia free udin bajo kasa no da na mo na media program na mo ye no me de nyame hira mo so me de me bidian kasa se ye de frame se we ni papa di receipt we ni papa di receipt we so ma won ko bu bidian na busuafo and because won ko bu ya mo anu ko ni preganata no no be ye obre unya ni sikano so we for one bonus no so man bonus off the money no okay we are Sompa Asem Mpe Nipa hello when you I me him program no okay ana be ma na iwaju obi sika so okotoka ama no me ana boys bi aba so mba no mo si abla woni mo ni mo yeso otie mem school no park no so honom yes say o ma me at school e wo mse mem at agu akwa okay ana be ma na iwaju obi sika so okotoka ama mame twe ho free TV no ni komo
ba so say wo see what mem mem atwuma mem na asa pass mem atwuma mem ufiri sa pass na ukosa mem wo okay you so what park na chi ho yes school o ma me school ni din de say me pa try o ma me school no ni din de say sa office sa pass na uko mem ho no mo fa number no monye mo na otie no wada so me gam program to wada uni no pa wo kula mo ni dia nkele me but amanfo so mo ni mo no mem no otie your friend atadeka o ma mo school ni dia nkele me okay Sompa Asem Nipa Sompa TV no edwane o yes wo se pass mu matwuma memo school park rechi ho no yes wo tie hello foso be ma sunjin kan o kan sunsum katachi jama funie onua be ma nam no wo foke se de me tun ka clever Sompa me go tumo sachi kun kokobra na ho ye de nyame wo tumi na me sa Mudibu akuma samai ochikun kokobra po ye bia tuma yiti Sompa Asem Mpe Nipa ya ba de mo ha na re jama po ye bia radio ado ko etwa hia wo chikun abonten so a voso nya sam ketua wo nyagro ado ko etwa hia wo chikun abonten so tumo sa chikun kokobra abonten so a yiti Asem Mpe Nipa nyagro na abrante no de wo ye no fokwen wadi obisika so ma ne ka na wo nya fa ne sika ma ne mfa so biemra na obu oni go so ye fra wo mfa so na wo mfa nia mo ho na ye tikwan bi ko so be ma yemin shaw amenchi Sompa tie po ya afle ku chikono mtakupi no okay ya fa dwumade no enyina ensia na Sompa Asem Mpe Nipa ye mfa na ase ma ya frefo ene ya hwefo sanse nyame ya doma ntoma wo wi ankoto dwoada no abrante ni atene ka ne hu ba bi owo enti papa kan akoma to yemate ye de ode ya na wo de asem ohun ba bi asese ye hu ba bi owo yese wo se pass mem atwuma mem school park na chi o maami ati school enti ye ne picture na ante abu akwa ho ku mem ho a ye be hu ne maami sempo so person ni begu ase a obaka no atua kwa akoma to yemate ahani ade dwumadi no nyina besi akina eye holiday ye kwa kokodi holiday no aba na holiday ni mu no ya montom bo ase ewo mo anom anim odidim sanse embepada wanim wanhwe ni ya obi atumi akun wato atwene kwa se ye commercial break ba na wante ye nkande a Yaw Oforisuo Aboagye me ma pamfo yakram ne for long time enti ekọ computer so dwedi ne enko ye baby Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene